شێف برنجی مەحموود لە هیچ شوێنێک نەماوە. زۆر وێنە هەنە گۆمرۆڤ بگریڤە دکەن. دەوێ دەما کۆجەنگێ کۆنەکی ڕەش ڤەگرتیە لە هەر چار ئالیên cîhanê. Bi taybet rewşên siyasî yên nelibar li rojhilata navîn. Kopêwistiya mirov bi westegihên kenî heye. Rêşan hemû ekterekî Kurd e. Rola xwe di vê yekê de dibîne. Kokarîna wî heye mirov bikenîne diriya hunera xwe de. رێشان هەمووش باژارê Efrînê ye û li dewleta Lîbyaya Erebî ji dayîk bûye. Wî dest bi karê ekteriyê kir di sala 2012 de li Herêma Kurdistanê. Navê min Rêşan e. Ez xelkê Efrînim. Ez li dayîkbûyê Lîbya me. Wê wextê bavê min çû Lîbya ji bo tîcaretê. Bavê min wir hat dinyayê. Bi piştî 2 salan me vegerî Sûriye li Heleb. مع الحلب جامبر حيا 2001 شي مع هات كردستان العراق بري ويجي من حول دابي بس يعني ندمه شي مراج بر از بتنه. رێشان dibêje dema zaroktiya xwe de herdem min hewl dida birengekî komîdî ku ez haya kesên li beramberî xwe bikim. من دالي دو از يعني من كوميدي بو خلقي خزمي من يعني دوستي من همي دكاني من تعليق لسر خلقي ذكر من تقليدي كاسكي ذكر وهر يعني يعني من جوراج بو يعني خلق هوالي من قلت شما كوميديان اوكي شما ما جمعات رو نشت يعني وقت ستاند اب كوميدي من ذكر بس بدون ازانبهم ستاند اب كوميديا. Di destpêka hatina wî Herêma Kurdistanê wî xwe di nav karê müzik de dît. Lê karê müzik gelekî lawaz bû. Ji aliyê giringiyê de di nav civaka ku ew tê de ji ber vê yekê dest bi karê ekteriyê kir. İşe min serekî müzik bû. Ez azif dramsım û ez gîtar dijanim. Paşra ew yani min mihawele kir ew mecalê musîqa ne gelekî baş bû ne gelekî baş li Kurdistanê. من دست کرد به کمدیا یعنی او خلق مراد بود تو کمدی شما تو کمدیانا که من دست بکرد 2012 دستپێka nav û banga wî di sala 2012 de programekî li ser rexnên civakî pêşkêş kir. Dest pê kir bi vîdyoyê Kurd bi İngilîzî dibêjin Vine. Vine vîdyoyê 15 çirkeyî wê wextê Instagram 15 çirke bû. Li Instagram gelek şehra do dest pê kir vîdyoyê Kurd li ser her yek li ser mewdu. Yani dibêjin û destpêka şehrata te ji sosyal medya dest pê kir wala ji programê te dest pê kir ji Facebook bû pişta çû Instagram. Herûha bandora sosyal medya serkeftina wî de hebû. Programê reşanîzm fikrê wê yani nefsî ew ê 2012 bû bes imkaniyetê min kêm bû yani nikarî ez استوديوكي مالكي بقرم بس وقت من كت مجالي ادفرتايزنج يعني ريكلام كوري يعني ماده كي مش خرط شكر وجوي ماده من كوري از يعني از اميري مثلا كاميرا وتش بكرم من كوني يعني از دست بكم رشانيزم برنامج كي هاوجي كمالاتيه اوجي لسر تشنه کمالایتی یعنی وقت برنامج هوشیاری کمالایتی نور بیشتر بسورانی هدف و برنامج ما بس يعني اماجه برنامج هوشیاری خلقه گلک اخلاق هنا يعني گلک رخنه هنا لسر کمالگا تەوی کۆکەس پشتگیریە رێشان نەکرد کۆتکارێ خۆ دە بەردەوام بە لێ ئەو نەڕاوەستا و کارێ خۆ بەردەوام کرد دە هەمان دەمێدا پرۆگرامێکی تایبەت بخۆ پێشکەش دکە هەروەها تێدەرەخن لە جڤاکێ دکە و بئاستێکی مەزن بسەرکەتیە لەسەر ڕووپەلێن میدیایە جڤاکی و هەن کەس ئەلیکاریە وی ئامادەکردنا پرۆگرامی وی دە دکن کۆ بهتریاوان ژمالباتا وینە نووسینە ئامادەکردنە مۆنتاژە إخراجه درهنانه همي أصدقم كاميرا خوشكي من دكي خوشكي من 14 ساله أو كاميرا تصوير دكي خوشكي من جي ماستر أو هندي يعني
هەندێ پارچە ڤیدیۆی ئەو تەمسیل دکێ دەورێ ئەگەر کەچەک هەبێ ئەو دەور دەبینێ بەڕێوەبردن دەرگیستە من دەستگیرانێ من یعنی ئەو بەڕێوەبردنێ بەرنامەژ دکێ مەسەرەن پەیوەندی و لەگەڵ خەڵک ئەو ئەوان دەکەن یعنی تقریبا وەک فامیلەیەکەم دشمن و هەمووی خۆبەخشن. ئەکتەرێک کوردت بێژە کۆرۆلا باوی ویت سەرکەفتنا ویدە هەیە ji ber ku bavê wî çîrokên kenok dinivîsîne. Bavê min ekîd yanî eger yanî bixwe min re negotibê ez kurrewî me ve ekîd yanî min ji wî birî ew meselê rexnewis yanî tiştê tenz amêz dibêjin yanî komîdya saxî re ekîd yanî ji bavê xwe min birî heta dayikê min jî تقريبا هردوكي وصلنا بس اكيد بابي من هول ددي لقال من يعني از دبيجن مثلا في حلقه لسر مثلا فلان تشتيا دبي تكاري وبحثي ويكي وي هروها ريشان دبيجه كو يك جي برانسيبين بيشكتنا ملتان هنرا ولاد چاو بيشكابي اكيد هنر يك تشتي هنر ولاد معروف ديك زيادتر جي بيش دخين يعني وك هنر وك مثلا اي ياريزانك يعني مثلا وك ورزشه مثلا هنر مثلا هر کس کی مثلا هموی زانن مثلا بتهوون کیه مثلا موزارت کیه ميسي رونالدو هر کس کی سر ولاته يناس كن هنر اكيد يعني ولات معروف دكه يعني تكوني بالجركه اگر يواش تبيني نوف خلكه خلق بين اف خلكه كيد من كردستان بس پێشکەستنێ کۆمەڵگە و گۆڕینێ مێشکێ کۆمەڵگە ئەو دێلێ زیاتر وڵاتێتە پێشکەوێت و لە هەموو ڕوویەکەی وەختێ مێژێتە یعنی ئاستێ سەقافی بەرز بوو هەموو تشت دەوروبەرێتە باش. هونەر زمانی هەرگەلێکیە و بریە هونەر çîrok کلتور برengekî stran şano û şêwazên mûzîkê têne veguhestin û ev yek dibê pira peywendiyan di nav gelan de û hûner ji her tiştî zûtir dikeve nav malan û civakê de tevî ku hûnera Kurdî xwedî dîrokeke kûr û dirêj e lê ta wek îro jî li gor asta pêwîst nehatiye naskirin û guhdan pê nehatiye kirin. Hilary Ramo Ark